pala. Orang na muda dari kakak. Iya tak rapat ya. Itu terpaksa tiba-tiba. Demi pilihan orang tua kak. Bahkan tak orang tua dia remang. Tengok tak habis buat apa kak. Renang cek nangis. Saporana le. Udah seorang kak. Ika cek tekena. Tulis mereka. Apeh kadung sakit. Tak nemu tampena. Pada kak. Tengok cuma lebihan sakit. Janji pensempana kun kare bekas sayang bencinta na kun kare lampet Hidup sampai guys. Lambak bula ajenci mun benih tika bula ta'ala kia bahkan bula samaken pas dua kisah reng tua mungkin tanpa alasan etina bula keng yang kenapa Tikahlah pekalan Mesawa duaan Yaden mata Mun mula cek terona Aku longklah bentika Tapi ring tua tak narema Terpaksa apesa Bula lakar hina Miskin tak berharta Tak di istana Cuma andi cinta Orang dia kaya Arapamun kaya Tak menyinggung dia Mulja eka lain Kenapa melek cinta Lenya lese miskin Lamba bula ajanji Mun benih tika bula ta'ala kia Berlakar otan kaki le Bahkan bula sanonto Pas dua kisah reng tua Mungkin tanpa alasan Etina bula keng kenapa Tikahlah pekalan Mesra duaan Yaden mata Mun bula cek terona Apa lengklah pentika Tapi ring tua tak narema Terpaksa apesa Tengok terus tak boleh ambil tika kak Tapi dia ada macam harap dah Tengoklah itu pun saleh sampai naik Apa lambat kelu seminta pula kak Lambat dia rumah cek motor lelem Masih bireng lain Dekat bireng sempuh itu Bila tak apa yang terlanjur
Terpaksa bi bapa milih orang kaya. Saporana ale jika cek tekena ateh kadung sakit tak nemu tampena. Walaupun sayang tak sampai setia berkak lamba bula janji mun beni tika bula ta'ala kia bahkan bula sanonto pas judua kisah reng tua pura dekat Mungkin tanpa alasan Etina bula keng angkup napa Dikala pekalan Mesra duaan Yaden mata bula cek terongnya apolong kelaben tiga tapi reng tua tak narema terpaksa apesa Motor sekelangkong orang dah pula dah tiga kak